Hello, loite ho, avelin nga nilam hauki, Bluetooth na hinveket hole, ngay kit ho zo, na bon chavin ka hinlim kini. Nuni ko azong hikil na tayta ka inasay kidingungin, at say na tsangi anangayzin. Amovi hungki pat nihin nunga akat hungki vetsin, ama amin hi sa tayza kitinihi. Sa tayza hi konyaw tsakat nihin anula pa, tingle naunuto hin at siyang uvinihi. Sa tayza le aso pinu debika zong hi amaw hokhel lang hin hokhat na hin vanlading hin achilan nin hile lampi hin mandil amul pain sa tayza in zong mandil chuntaw na amang pain hi alangka na aso pinu hi mito fanin kyowin aboy ching zingin hi alangka na golang mel hoita amin murali kitipahi ong kivet sen hi ama hin gari atwa zin chapango hi atha le zin hi zin ka khat hi nupi khat hin achapa an poison golang pa morally ko min ka chapa jong nagari in to se nang skulin ne hin tha pentin asai tan hi le morally in jong nupi nu ko machun ka gari sunghi ve zingin chapangho adim sel imin to na ding cha jong awong pon no mo sa hi na chapa hi kapu thailo de tin hi ti achun asai tan hi le ama tu se cho alang kha na ako ma upapa chun aza in nang tabang gothang pha hi eo I khosungwa ta dam tin hiti achun morally cho ase pha tan hi morally jong chapang ho cho school hin aga tha ini ahung ki le lang hin lampia dam lo khat anum uin hi aman jong adam lo mu pha na chu no mo ase in hiti achun hospital hin aga tha in hi zani morally le aloi ho in jong ane khom win hi le aloi ho hin zu adon win hin la morally hin zu adon pon hi morally he ko songwa hin khomite ho hin ase phale jingwin ama he pasal phata tingle mi hoita mi phata mi kita ta he tin hi te ase phawin hi alang khana sataiza le so pinu debika hi ongki le thon tan hi le sataiza in jong aso pinu debika cho afan aman san hi debika jong adong pa to hi fanin kyo bin hi le sataiza in kyo pi loloizen in kalhin wa lawa hi la kapa nei phode tin asaitan hi le aso pinu debika in jong nang ta bangin kin jong fan nei han lang hin lang nang fan ima chading ka te poitin aso pinu ko machan asaizin hi achi thanin hi le pasal khat ong ke ba sen hi ama amin mirazo kitin sataiza hi alung se nin adai he zengin hi inla sataiza in razu chu adai pon hi inagal hun phanin sataiza apa an eo za zengin numbe pp ti chan hi ke wa dam tin achanu cho ho se za zengin hi sataiya so pinu debika in jong fan tha khat hi enjoying ki pa ta hin debika chun aso pinu sataiya ve sadinga chu enjoying hi le sataya teo in pulang hin sataya pa hi anadingin hi sataya pa in zong debika kom hi nang ho hi fanin na lip ke ibe na fon choi chu hin nei pen lang inna kile ting le ko ke ko min kila entin hi te chu ala pitan hi debika zong in song agalu nin aso pinu ko ma chu na pa in ko fon ei la pi nang na ki sa entin hi te chu seitan hi le sataya in zong le kha kha hi an la de in aso pinu debika ko ma chu ni chahi fan na de ai le fan hoi ta ta o min ka ke cho in sang sigi man ho jong sanga hoi ta ta no mu de hitin hi ti chun le kha cho pita ni hi tataya anu jong hi wan pui mi hi in achanu ko min banga number chu ga kolin lang kanu in nawanu kui chai ta hin kila ta wintin ga sei pin ati tan hi le sataya in jong banga number chu typing aga bolin akur tan hi le golang pa morally cho ki fan khata ni sataya in jong morally ko machun kanu in nawanu akoi chaitan agan na thei pen nawanu hungkila wintin hite chu morally ko machun saitan hile morally in jong athu sei cho ngai in chom kha jo phan hin ip1 m tin aga sei hile sataya in jong wrong number hi pha na chu morally fan cho atha pi tan hi sataya le so pinun debika jong he mun cho min achi thon hi le lampi hin debika in aso pinu sataya ko min adong pa chan ho amani tho hi aseizin hi alangkhana morally in jong sataya chofanaga bolin hi le sataya in koini hamtin adong in hi le morally in noangi walbe se jengi khave nyai ke uran chulam tin asaitan hi le sataya in morally hi he phana chun afan cho tha pi tan hi alangkhana raju le anu le pa hi ong ke vel sen hi anu wa hi anasal hi azengin akaw za zengin hi achapa rajuhin ako sungowahin puno von ho hi azu ugotan hele
Ichi chu anu hi alung hangin nangin na to na ding business hoi ta lin ta na nei chu lem hi chi thil neu neu hoi dinga na zu gut ham tin achapa chu ho si za za zengin hi aji chu Raju hin Sataya lung si jina chu Sataya hi mun chu mami kho chu ma hin bon chu hin achi jin hi le hi chi chu agelin hi le apu na jina hi Sataya gel na ding hin dukan hi ahonggutan hi Sataya ong hi ani se morally fan an bor jingin hi le Sataya in jong morally comment ani se pidinga fan nei hin bor jingham kin long nang ka he khapo nang in jong ke nei he khapo ni ki mutu khalhan poitin asei tan hi Sataya in jong iti a ho pi lai ta hin apa he comment ong hi apa in jong ipidinga nang hi ani se fanami to ni ke ho jinga na lip jing ke ham tin achanu chong point hi alang khana Sataya hi ani se morally to akho ho win hi le ama ni hi ong ki ngam song hon tan hi ite chu ani sim se hin fanin akho unjin Sataya in jong ama ani kho a ki man cha thu chu morally kom hin ase ji tan hi morally in jong ani se hin Sataya komen chan thu a hin komandan ho hi ase ji tan hi khana Raju in jong akho sung ba hin pon ho wan zo na ding ho hi ahong do tan hi le hi chini ko hin Sataya le anula pa hi aga chiwin hi Sataya in jong wan no pon ho cho ve le in hi le khat hi adei chatan hi hi che phana chu aman adong in hi le aman chu atam he jing in hin la Raju in Sataya hi jin chu 50% discount ani ke la the tin asai tan hi le hi che a thu sei chu anu hi ong eo za jing ong kau za jing in ipiti 50% na discount ani pi thei dam iti a chu mi zo sin na pi a hi le nangin na zo lo pi dam tin hi te chun asai tan Sataya paong chu ho se tan hi aki chu odinga hi le a full hing se na ki chu oding hi lo wa hi le discount point in asai pi tan hi hi che phana chu amani pa cha ima chu cholo wa chu in lang in akile lon tan hi Sataya ong in alhun na hin pulang hin atang se in atowin thase te en ni te chu aki gel gel jengin hi apa ho sidan ho chu agel gel jengin hi le hi chulai ta chu morally hin fan an bowling hi Sataya in jong morally comment thilum dan ho chu sei pi tan hi le morally in jong hi chi thil neu neu ho chu nang le nang pidinga ni ki sulung gim ham tin asei jin hi bolang pa morally no ko me hin pasal mi tampi hin no me mi thumi adai chawai tawani hi chu morally in amu pha ni alung hangin achi jangzelin amo cho ho kitana ga ho sitan hi le au se zo pha ne chu me mi thumo cho agare hin ato sen in chebe na ka tha in hi Sataya naw no jang hi pasal khat to hin cycle in ong ki poto thanin hi le chi chu pa hen amu pa ni alung hangin achanu chu in song hen an puilu nin hi in nong hun na chun anu hi alung hang za za jengin hi le anaw no hin kiyong cycle khat nei cho pi win achuti lo wa hele mi gari ya mi cycle la ka to jeng de he aji chu ke ka sku kai ne yong agam he ni piti ke nga lam ko zo dam tin ase hi le atu sei cho pa hindi asakit nin hi la sum le pa nei po ni he asum le pa nei lo jin chu achanu Sataya hi anu ko min achi in sum sanga hi apin kanaw mi cycle cho pi win lang ile chun amadinga jong phade tin hi te chu sum chu anu apitan hi Azing ni kwen Sataya le aso piteni zong hi aga po do win hi le ako pam wahin tilkita khat hi amo win hi amma hon zong aga ave win hi le postal achun Sataya lim hi ano min hi imazo si Raju in ase hin hi je chun Sataya in alim cho ave hi le occupy na thawa nom he jing hi hi chu Sataya apa hin he pha ni Raju ko min chin Ipidinga hi chowa hi na bor ham nanu in he do ke in lado in kachanu na lungsi na ngai jong ka he hin la hi chi poster ho hin kachanu lim ko hi in cho tingle nanu in ke ho e no hum ki du he tin hin te chun Raju ko ma cha se in hi alang khana Sataya in jong ki pa te morally chu fan abolin hi le numai khatin fan hi an la in hi chinu hin Sataya ko ma ke morally anaw nu ka hi in ka upay aphat na pha hi min aza he tin hi chu morally chu asai phajing tan hi le Sataya in jong morally phat no chu aza pha ne chu morally chu alung se chum tan hi ama ni jong morally to hin ani sim se in te chu fanin akyo honin hi le chu phat ne chun ama ni jong hi ong ki ngai do thon ta ong ki dei do thon tan hi ama ni jong hi sun le jan hin lung se thim thu chu alel jing thon tan hi ajing ni kho hin Raju anu jong hi aloi mi phabe pi hi aki puin Sataya te in aga chi win hi
Sataya pa ko mina chanu hi pidinga na ki polo ham kachapa nung azui lele zenge kina chanu hi kadai poitin hiti achun sataya pa so se jing tan hi sataya pa jong hi raju anuin ho sit no cho gelin hi la tha se le jing hi jong morally cho ofan na bolya ke opi kitan hi echa chun sataya jong morally ko mathum dan ho cho sei hi la morally jong ke ko min hon jing tan ki cheng ta ti tin sataya cho tim tan hi la sataya hi chang sen a to win aki gel gel jing tan hi a jing ni ko en sataya an sung mite hi golwa chi ding hi mun cho ma hin aki gong win hi amma ho jong hi abon win a po do win sataya se hi in chang in ada la ta win hi amma ho jong do nungo hin sataya hin aso pinu dipika hi aga kimupi morally kimupi aga chino metin asaitan hi ama jong morally kimupi ding hin aki gong do hin bas hin atowin he city lang cho zon tan hi iti ama ong achi zo phanin chom kha zo phan city sung hi aga hung tan hi city sung alhun hin pasal khatin azui lelen aban hin pasal ni ti achun sataya azui lele ran tan hi sataya long amanin azui phana chun akil chawal be se ni washroom hin achin aga kisel tan hi washroom a kisel na sunga zong hi morally hi fana bol jengin akor ko jeng ni la morally fan cho chi momong tapon hi iti a washroom a jeng lai ta hin nupi khat yongin sataya na washroom cho hong chum jing tan hi iche phana chun sataya ong hi akia che ing morally chu izabe akul wangin afon cho pik pi tapon hi iche phana sataya ong hi alu agim le jing tan chom kha jo phane washroom ma na so phana chun ama jong hi polang in ong po tan hi ong po do jo phane ni che pasar me phalo te ni chun anung hi azui le kilhon tan hi sataya ong chui tia chun washroom ma hong po do zo wa chun phulo 11 pasal khat nin an thamin hi le ama jong aga kinung hei jin hi le pasal khat hi ama sangin an dingin hi che pa me ni ram akitin hi sataya in jong ram ko me hin ipidinga ko fan nala alo ham ibinga na fan switch off an no koi ham hiza ve ne ki kola nei don hi tin hi tia chun ram ko ma ch asejin hi sataya in rami morally hi sen hi aji cho mani hi atai na ki mutu khalon pon hi sataya in jong ram ko ma chun kadang che tin hi le ramin jong sataya cho poison tui adon sen hi rami koi ham ga ve hite pha achi saung ki vel sen hi rami migen the hi in hi che chun na jong hi atong nom pon hi anula pai alung hang jengin na to na ding ki holin tin hi tia chun anula pai na chapa cho ano no jengin hi ramin jong nunga khat hi akingai pin ama amin hi navia kitin hi navia hi me hau cha hi in ani se hin ramin navia ko min kiman cha na ding stu moi athum jing hi de navia hi alung hangin hitia hi no ma hi len to na din ki holowa hi la kapa in eini hi e ki chen sa ron lo de tin hitia chun ase ni hi le ramin jong navia ko ma chun or mo in na to na ding kan ki mu tho ding lo kan san tho de tin adong manu na ve ko ma chu se hi ajing ni ko hin ram jong hi ti chu interview aga bol ni la interview achi na chun e chepa hin sum lakli lang na pia helen na to na mu thei de tin hi ti chu ase pin hi ram jong chu sum jo tamwa len alung kham ta chun ahung po din aloi pa tun aki hovin ta chun thei tu aki chu ni hi la morally to chun ahung ki ta to tan hi ta morally to ahung ki ta to la jamani afan lon hi aung ki khia khata ni che phala chun ramin jong morally fan cho ki le morally in jong ram fan ya ki choi ta hi ama jong hi bus station langin hongin conductor pa chu nunga khat hongam tin hi tia chun adong tan hi le hi chu conductor pa in jong hi chelanga chinu kho aung ye tin hi tia chun aga ko pi ta hi le morally in jong sataya cho mine aga ko vin hi le sataya hi aung ki hin morally cho aga ve ni hi le ye che pha na chun ramin jong sataya ko ma chun ke ni ko fan ko ki khel kha on he tin hi ta cho fan hun cho ki khel hon ta ni ye che pha na chun sataya ngi alha se ni la morally in sataya to hai ten ho pi ni le ye cha chun sataya on chu morally lung se na to angol do ki ta ni ye che pha ni na ma ne on chu te champa ko chu to huna ke ho khom lanin hi le alang khat ne hin
Ramin zong sataya le morally cho achi na hlanzo se ne aveve zing azui le zing tan le chu sataya hin amu do pha ne morally comment asajin hi le morally hi sat ram comment agachi in ibidinga ke ni nung hin nei zui le thon ham ipi ngai chana na nei ham tin hi te chu akin na hlon tan hi le ite ama ne ki na jing lai hlon ne chu sataya naga phelin hi le sataya cho son hu khan tan hi che pha na chu akom vela mi pi ho chun police so he sa ta win hi chom kha zo pha ne police ong lung ta win hi ram chu thudo na ne even hi le ramin ke hi interview bola hung ka hi bowe tin asai pi ta ni hi ramin jong aloi pa cho fanaga bolin tilum dan ho cho a he sen hi che ka ki na pi pa hi ka ha lo hil de tin aloi pa ko ma chun asai jin hi alang khana morally in jong sataya cho wan ta hi a cho opi ni hi iti achun sataya le morally in jong room khat akila thon tan hi morally in jong wan aki khelin sataya komin anna umin lang anaki sil thingin kin na ne eding ka gala pe de tin hiti achun apo do tan hi morally apo do zo wa hin sataya hin aso pinu debika cho fan abole morally aphat dan le amel hoi dan ho cho asai tan hi hiti aki ho jing lai lo ni hin follow Halloween na ko chong ki kiwin hi ama in zong aga ve ni hi le nupi khat hi ani hi in nupi nu nang hi hoilanga pat na hong nim tin hi te cha adong in hi ang khana ramin jong morally chu gal hin aga amoin anong hi azui tan hi morally jong rom song aga hunin hi le nupi nu he na tovin sataya ko ma hi chinu hi ka so pinu loi ho he tin hi ti achun nupi nu chu palang hin apui de na ki ho pi tan hi nupi nu ko min ipidanga nong hamung hi ka ti hi lo ham ni kha ni zo teng le hi chinu hi nang kho na kong pi do de chulam tin hi ti achun asai tan hi alang khana ramin jong morally na cho holin te cho anong cho an zui jing tan hi iti ake ho na hanjo se cho alang khana hin sataya hin ana jo so ke tan hi sataya in hiti a morally le chinupi nu ke ho na cho za pha na chun sataya hi aki achali azing tan hi morally on chu rom so ong lut ne hi le sataya e morally comment kain wa ka chinom tai ning tha tan tin hi te cha sejin hi le chi asai chu morally hi ong lung hangin ipidinga em tin ko hi aga kha in chi achun sataya cho ayanga lovin a bolin hi ti achun avo in asu sigutan hi sataya on cho ki tom tomin hi la ong ki tom do in washroom hin azam lu tan hi washroom ma o me hin morally hin washroom ko cho chum jing in hi le hi chipeta chun ram hi ong ba lu nin morally amu pha na chum bo kitan na bun akin na hon tan hi ramin jong morally chu bo kitan na boy na bo khop se pha ne hi washroom lang hin achin sataya na washroom chu chum jing in hong po de in ke hi bowe imana lo pongi tin asejin hi le sataya chu aki chawar be sin washroom mong chu hong tapon chu phat in ramin jong ko chu asu hong tho in sataya chu an pui do tan hi ramin jong sataya ko ma chun thil dan ho cho bon cha ken asai pi tan hi morally to ka kita to lan hi morally fan ka ko min ohungin chom kha zawin fan ko ohungin ka ga la in hi le nupi kha ne hi che nu meinu no ko ma nu cho aga na thei pe ni ke khot ni him pi do en ti thu ka za pha na he ani se a he nang hi ka na vet hlia chting la ka na zui le jing he tin he ti a chun asai tan hi chi pha na chun sataya in jong morally chan cho agel thei him pon hi aje cho alung se pen le ta asan pe ni ti a bo cho ga agel din hi le alai anal hi azing in hi morally hin ko hi mi vet dinga mi phata hi a hi in hin la asung lang hin nu mei ho hi akingai pi je min ata san teng la nu mei ho hi mun cho ma hin akizu uzin hi morally le to khom pi se chu police ho in manta wen hi so pite morally tabang hi mi tampi tan he je in ki chi the ngai jin hi fana pana mi he kha lo to ki ngai hi aboi dan hi sataya to tabang sanga kho che he nan to kha mai the hi je chun ki wen kala phading poi hi chi nangai no ma hele like share le subscribe e na bor pi kinin